Thirikari niruguritie ikereka ria keri ria uheani wa njanjo ya polio. Matanya ma ministry ya UGIMA wa mwiri ari gugikinyiria tariki 11 mweri uyu ciana mirioni 3.1 iria iri thi wa miaka 5 ikorwo ciamukirite njanjo ya kurigiriria murimu uyu. Uheani wa njanjo ya polio uheanagwo na matina mana maria ni riria mwana aciarwo akinyia ciumia 16, ciumia 10 hamwe na ciumia 14, na njanjo eno ni cokaga gucokerithio ringi bururi ungigumirwo ni mututhuko. Community health promoters ni megututethia muno kuria mashinani kuika surveillance kana kuroria characteristics kana maundu aria marathi na mbere ku gicagine. Mihang'o ino igukorwo ikioya ihinda ria thiku 5 na ikambiriria muthi wa Jumamothi nginyagia muthi wa gatatu ga kiumia turorete. Ministry ya UGIMA wa mwiri igitanya kuriunga kaunti-ini 10 iria ni hamwe na Nairobi, Kiambu, Kajiado, kaunti ya Machakos, Mandera, Wajir, Tana River, Lamu, kaunti ya Kitui hamwe na kaunti ya Garissa. We will continue struggling because on the Kenyan border with Somalia, that region, because of insecurity, we are still unable to screen people as they cross the border, because that could have been the best strategy. Gukinyiria riu riboti 8 nicio ciandikithitio cia andu kuma kambi-ini ya ethari ngui ya Dadaab kaunti-ini ya Garissa aria mathurimitwo na makoneka gukorwo magwatitwo ni murimu wa polio. Ministry ikiranira ni igite mitaratara mikinyaniru ya kurigiriria gutherema kwa murimu uyu makiria. Korwo mwana wa 7 years na aranyitwa ni polio, tutiagirwe ni gufocus just ciana iria 5 years and below, no nginya tuone ona ciana iria ngorakuru no gukorwa matiari na vaccination at the right time. Kuringana na mwandiki mukaru wa UGIMA wa muingi Mary Muthoni, ciana cia miaka 15 kuma kaunti-ini ya Garissa na makiria kambi-ini ya Dadaab onao ni megukorwo makiamukira njanjo eno. WHO has committed $3 million US for the second and the third round to be able to reach the 3 million plus children. Murimu wa polio ungiaga kurigitwo ihinda-ini riria riagirire no ucungiririe wonje wa maguru ona kana moko. Ministry ikiuria ciari kwaga kuhuthiriria kuona njanjo eno iraheanwo gutari marihi. Ministry ya UGIMA wa mwiri ni hinyiririe aciari aria mari na ciana iri thi wa miaka 5 gukorwo makimetĩkĩria mamukire njanjo iria gukorwo ikirigiriria maruru ma murimu wa polio. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.